Evo, koliko ti može komentar utakmice? Pa evo šta reći poslije ovoga, vidjeli ste da crveni karton je presudio utakmicu, dijete crveni karton, možda malo nepromišljeno, ali ipak on je dijete, tako da okrećemo se dalje, ja mislim da ćemo izboriti Europu, zaslužuje ova ekipa. Kako je bilo igrati danas povodom svih ovih događaja koji su prethodnih dana i ova danas? Da, bravo ste, iskreno vidite da nismo imali podršku, mislim podrška je postojala, ali nisu ljudi svjesno pjevali i tako da ostaje žal za tim dečkom. Mi smo htjeli po svijetu pobjedu ovom dečku, ali eto, nadam se da ćemo dalje nastaviti sa pobjedama i da ostvarimo plasman u Europu. Zvijezda je danas dobila Radnike 1-0. Sljedeći kolo želju gosti Zvijezdi u Gradarcu. Pa tako, eto vidi, nisam znao taj podatak, ali eto, sigurno da su oni davljenice stope da traže slamku spasa. Mi ćemo svakako ići u pobjedu kao što smo išli u Vitezu u gostovanju, tako da nadam se da će to sve biti dobro.